Kakunhun Meghalaya Truckers Union menta kasngi ka RPR tarik risau R1000 RPW kalali banai ka dorkhas show sembut menteri rangba ka jela uba Preston Tensong nag benta ban penyo ya ka prau pausan person kabala penmang da ka sarkar bat katkum ka jingekut balaya soy. Katkum balaya thu da kinong yalam kate ka union kiloong bahakini kitayo balalej kitay ki company ki bahap hapo ka jela jong ka Meghalaya kila sedang ban kiar ban kit da kitrok jong kitrai jaka kabala pelong ru ya ki ban jenjar banyo ya ka jaka bela namar kitay ki company kila wanra da kitrok banabar ban kit ya ki simen. Macam deputy CM ba Preston Tensong halor ga jendewa yung i kam di Meghalaya Truckers Union daya klami cibun di agenda jam jom kita di tremlo kiba imja na ka bubuk truk Meghalaya Truck Union kan cium dah gerai buat kerja cacai kumur saja menopori kata namun bakal lihat nak dapat indefinite strike tinggi am haglai kontrak menurut kini election anla ada kod kini election ke Meghalaya Truck Union ke session meeting biar pada kan berkat hal itu di yang tengah indefinite strike ni belum sedang ngato presiden vice president yung Meghalaya Truckers Union wa him in charge yung janjahil surang ini dan ni kesini da yo ia cem yung deputy chief minister ba Preston Tensong dan daya kelami haga mat kawa i kam di Meghalaya Truckers Union dabo ihai daga jing tho daga member ndom ha office ki dai klam detail si haga namenta ki cement plan kamtam be i gajing kwa be i to da e gajing tho to gajing demand yang i to u e ki ga benta wa prapau 100% yagi gari ki lokal tong yo yukit ada nete yukit ki kat ga kuatam yukit na liang yongki te na liang ga asuran wala yo inausar to saru da onu dapat dikenal to hadin yung ni ka election da uchum kiaw ni kam diba kat kam ga jing ya parom yung ito dai perlu jeng di dai gua nak di gua wipowi ke jing jengjar ke jing sistem yang ki driver ke jengjar jing sistem yang i ki tre gobo gari kan wakam te mud dakular to chimya ini kam te hagani di singi ko wan mi chim ba dang en election te udah kelar to UM bentai ya chim kiai hagani ga election ko haden ni election orang wan te meeting la dang pen khudi benar liang na liang di cement plan kamjo na liang di Meghalaya Truckers Union oh ya perlu jumut halor ini kanang open bike ya ga jing kwa yang i la ga ya ga jing demand yang i kam di Meghalaya Truckers Union Truckers Union mentak semi wan kendo ya sar Preston Tensong nakadaw ni ka jingkit kakit ka ba na mentagi truck Meghalaya local jungi te iwan kendo mentak semi wan bo memorandum pa slembang iya nakalian jong ka JAC but ni JAC ro composition sino te nakalian jong ka Meghalaya Truckers Union ni lawan yai piang ban ni kendo isa ni labo ni ka memorandum ban yai skmat namenta ini ki truck ki bo khamtam me ini ki gudang babo apo Meghalaya side menchua mental awing no sa Assam side but chagawir ki truck labun tuli ki thet apo company but chagawir ki thet kila ini ki kakit ka ba long ki maishu ya ka local jungi amar bangi bo frapsan tuli frapsan percent de ben long ki local ban yokit te batam kin no kat bomon sispa na arko na laipo na kat bomon kin no ini company nakalian jungi ni bo ben memorandum ang smart ni nyai bis khamat frapsan percent ni de ben yo ben local nakalian jong ka union jungi la dawa ben lem kumta nang ni skhamat ni nyai bis khamat kat nakalian union jungi ni dawa ben ya sarkar menteri sistem penilai sistem gini kam isar Preston laung hoi ladap election ini ke by election ladap min ya nas khmat
ngin randin ngin bod bait kini kakam jongpi isar la ang punta tengingik skam bansisa ni kakam jongi nang ni skmat Meghalaya Truckers Union ngin bod bait hadu bandaya tau so jongi tang unta kuni nga nagalim jonga yang namata ki nopuk trok ki trajela di klajutik group asnam mencuba la strike atau jik strike demi kedai bet nak dawa ni syangkan hari semen company kalau mentah kalau kedai baki dorket bagi dorket iyo sebenarnya kalau kedai waktu mentah la ada unsolve betul government kalau kami yang way notification apa semen company lahun nak link dengan company union tu lahun dari mentah kami yang sampai gijing lomba mentah kini semen company kila tiap ya ki kali juki daki bos patli kum bagi tip syamta ke semen ke star semen kala tidak do aspasan putli kitrok par ke badang order mentah kadon aspasan putli mot san patli kitrok ketika star semen te kini kijing kitrok jong ini semen company kapu ya ka plem ja jongi hag jingmah namar daki pun tan kitrok ki bagi tit bagi kata kemot ngibat ki babu trok ki lokal ki khasi jongi ki babu trok kin yakit ada lelaki lah ya kit hino dengan truk jom jom. Te nak ni ka beta ka Meghalaya Truck Union ka maksi ban leit ban bagi semen company manawa nak semen company ba melai to hi thiet kita ki truk tapi ba thiet melai ra tamba ya ka hok dong ni kumki lokal hang ni tim dai ban du ban ki dai ban ando ni do kota tiga kata ke kota ni ban semen company bagi dai ban ai ni 100%. Dari kata ke cuma ni na semen company haru kata semen company kidang sengap ki tempat keren. Buat kini kecil sengap jom ki semen company kampung si bermanjulang ini satu sini sepo sekretariat bani keren wa hidup di cium besar wa intubin wa ya kini. Ba terakhir bulog ki babu trop hang ni pok jelam Meghalaya kim dai ban yang. Ban kahok jom ki ban yo ya kam kejam kumba ki syai dom chwa ki de ban yo. Dia kerja keren demi buat duty cium besar mana kedai ke bah sosok bahu duty cium besar uang bah tunggal government ini nak kalian Meghalaya Truck Union ni ikman bagi don semen company ti dijawab banyak pelan ti duty cium besar uang bah ke Meghalaya Truck Union Malpor ke Syat Support bah investment kedai berpon tambah kata investment bawan positif ya kedai berlong win-win solution ya ki lokal banyak ki tak investor dia nak lihat hidup di chief minister pula short ini ba masuk kini by election semua masuk meeting di semen company dekat buat ke union ini banyak pembet yang ini di program dia kat ba kampat kut kini election kini by election nak lihat coba Meghalaya Truck Union telah long ke ya syak ba ngin ya am yang ini ngin ya let stop ini bam tak kerja ba kamdu mulai ba anlak kut kini election yes I pause satu ini sengi semen company pada government hero balada kim